Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan at Gerald iti Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kasta unay ti panagayat ko kini Rebecca, ngamjak ni namnama nga i-break na. Nasaktanak iti inaramid na. Kat gapu takayat ko ti makabalas, inaram ko adagos ni Ruby. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Gerald dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Amon pare, talagang awan sir bidadya Rebecca. Agasam, tadinain laban ti ayan ayat mi kadagiti naganak na. Naibagam lang dayta, pare. Tain-break na ka. Saan ka di abinalakadan ka ide? Nga isinam ni Rebecca. Tasigun ka dagiti babarkada na. Ado, tilalaki alinoko na. Jakmat marami ti kasta. Gaputa ay ayatak ni Rebecca. Oh, di rin warmat lang ti pudno. Ngaging gaita, ay ayatang pailaang ni Rebecca. Panagkunak, pare. Mangsapol kan iti baro anobiyam. Tay cellphone mo gayam. Tada isip ko ang number ti balasang. Sanen. Sikamat pare. Pakipot ka pailaang. Amok matkat akayat mo. Sige man langan. Amangan numalaga ng tiriknak. Inton makabiro kak iti kasukat ni Rebecca. Oh, at iti cellphone ko. Ayun gayam pare. Ruby, tinagan na. Sino Ruby? Tay kanayon alumaba si Jay Balayo. Jay long hair. Morena. Kan panagkunak. 5'1" lang day Jay. Ruby gayam tinagan day jay a babae. Mabalin ka diti makipagayam kan ka? Sino ka di daytoy? Kan nangalam iti number ko? Kwa, siyagam ni Gerald. Ni Carlos tinangtad iti number mo kanyak. Okay. Busy ka dita? Apay? Mabalin ka di nga kita ta? Apay ko makipagkita akan ka. Kat saan ka matngamam mo? Tapno agam amuta. Kanayon ka lumabas iti balay. Isu na lang, saan ka pa'y anamam mo? Saan ka latangam mo? Kan may sa, nagadudag iti balay ang malablabasak. Diyak matam mo, no ayan na ti balay yu ijay. Saan na bale? Mamam mo naktumatlaeng. Nagtugawak man diti paraangan. Urayak ang lumabas ni Ruby. Kaya't ko ang makasarita iti personal. Anyat aramidam dita, Gerald. Apa nagtugaw ka dita parangan? Adalang urayak ang lumabas, nanang. Sika. Awan pa'y makabulan sipod imbreak na ka ni Rebecca. Ita, adamanan barongar armam. Di umat ipadlaw ananang. Anyat yan mumay. Ang mga numalipatak ni Rebecca, inton addan baro anobyak. Ay na anak ko. Saan mo aliplipatan tay bilin ko kan ka? Saan anasaya at amakirelasyon ka iti tao asan mo matngay ayatan? Nariga timang pasakit, anak ko. Ay, nanang, baybayan na ka di pa'y laeng. Mala, makaamu ka nga ron. Unay ni nanang. Ni Rubin Samat tanday ta sumungat. Jak ipadlaw nga iso ti urayak. Lokataklatan ti gate kat kasaritak. Anday ta. Asidigan. Hi, Ruby. Gerald? When? Itay ka kadipay dita? Saan? Rumara kumata dagatangak.
nairanamat nga lumabas ka. Kasta ka di? O sige, labasan ka pa lang dito eh. Ang mapumintas ni Ruby no nakaisem. Gerald! Iyag mo man dito'y dayta natang anak kaparabaw di talamisaan. Nagpintas talaga ni Ruby. Na, tadinak dengdenggag. Aw, si ka Gerald Ah, Dayta la chicks ti amom. Sakan to ag sangit-sangit no i-break da ka manang. ninanang mat. Kayat ko lang mat ti makalipat. Nakita akin nasaritam itay ni Rube. Apay ko ma. Apay, ay ayatam ni Rube. Diyaka mo. Ngam, panagrik na kat crush ko. Ay na anak ko, kastay na ko na kong. Diyak kayat nga adda paspasakitam a babae. Ngam no siya ti pasakitan da. Okay lang? Kayat ko asawan. Sakbay ang makirelasyon ka. Panunutempay iti mamin ribo. No ayat ti marikrik nam, wano kayat mula ang ti bumales. Kumusta kayo kan ni Ruby? Friends kami pa lang. Nasaya at no kasta. Ayun gayam. Nakitak ni Rebecca itay agsapa. At damot sa bali alalaki akadwana. Anya? Ti ko na nakanyak. Ay ayatan nakpay. Ken naganak na ti makagapo. No apay anak iwin na sos kanyak. Ngam numakisin nublian kan ka. Aklo nampay. Diyak mo pare. Aklunak. Ay ayatak pay lang ni Rebecca. Ngam no damit gayaman sa bali a boyfriend na. Agdato nakmatan kini Ruby. Iti kasta. Makabalas kini Rebecca. Anya? Saan anasaya at tikasta? Masakitan tulakit din ni Ruby. Intun maduktalan na. Nga us-usaram laeng tapno makabalas ka iti ex mo. Makamuditan. Ay na, Gerald. Nukas tamot laang ti plano. Saan mo nga ituloy? Kunak man no best friend ka, Carlos? Best friend nak. Ngam sa anak nga umanugot iti dakas nga aramid mo. Dito iti restaurant apang panganan da Rebecca. Ken ti boyfriend na ita. Kayat kumat nga ipakita ken kuana. Anakabiro ka kung iti sabali. Iti kasta. Marik na namat no kasano kasakit ti inaramid na kanyak. At dadang agpaiso dito eh. Hi, Gerald. Pasensya ka, no pinaguray ka. Awanan yaman na, Ruby. Agyaman ak may ka. Sabong para ken ka. Thank you. Adda ka di bagang? Apay ang masapul dito'y paylaang a restaurant ti pagkitaan ta. Di mo ka di magustuhan? Nginginaan nga min dito a restaurant, Gerald. Kabalak ti agbayad. Ken may sa. Espesyal ti bagaken ka. Iso akayat ko adito iti pangibagaan. Kasta ka di? Agtugaw ka kumapay. Agyaman na. Ruby, mabalin ka diti agaram ken ka. Ha? Sika No kasta, mabalin? Sige. Dejay, timmalyaw ni Rebecca. Igamak ti iman ni Ruby. Iti kasta, agselas. Apay sa bali tikit kita Gerald. Sino ka diti tartalyawam? Kunak no si Murot ni Carlos. Apay ko maasumurot ni Carlos. Ha? Bye-bye amon da jay. Ruby, mabalin ka di nga igamak dagiti imam. Among pare, nakitak ni Rebecca itay. Apay akas ti katawa. Anya ka di man ang tinaramid mo. Nakitak iday ti paborito da restaurant. Kadwa na tay baro a boyfriend na. Kurt?
Imbaga kini Ruby nga kita kami mat iti dayja restaurant. Kat Ay na, Gerald. Jack amo no obses ka. Unuan niya. mabit ka tilaeng. Saanak pa analpas. E di simangpat ni Ruby. Inted ko ti sabong aparakan ko ana. Kat inigamak ti ima na. Masiguradok anak kita ni Rebecca dayjay. No makitam lang ti reaksyon na itay. Gerald, agpudno ka man kanyak. Dapay la ka di planom ang makisinublian ka ni Rebecca. Awan. Tila kayat ko. Ipariknak kan kwa na. Nuan yaman ti impariknana kanyak iti. Sarda nga mun day ta pare. Kat ipamay-samkit di ti atensyon mo kan ni Ruby. Nasaya at atao ni Ruby. Kan amok asimple laang ti kayat na. Saan akas kan ni Rebecca? Si kagayam ti Gerald akanayon nga istoryan ti kabsat ko. Wen, manong. Syakmat ni Luis. Kaya't ko lang amamuan, nupod no nga agar-aram ka iti kabsat ko. Wen, manong. Sinong batan nakakadi? Saan pa'y? Saan kayo walapdan? Gamay sa lang ti kayat ko akidawan kan ka, Gerald. Manong, kunak man kayat mula ang ama-ama mo ni Gerald. Okay lang, Ruby. Anya ka di dayjay, manong. Saan mo ko maasaktan ti kabsat ko, Gerald? Jack kayat amakit-kita amalidliday ti kabsat ko. Ikarik. Ipatag ko ni Ruby, manong. Agyaman ak no kasta? Dayta lang ti kayat ko nga ibaga. Ala, umuna akong taadapay ti jutik ita. Oh, adto ti kwarta. Igatang yun no anyaman ti kayat yu akanan. Sige, manong. Kat agyaman na. Gerald, ay ayatan na kadimat lang. Apay ka di adamdamagam dayta. Agara makadikan ka? No saan ka nga ayatan? Ay ayatan ka mat Gerald. Katdak ka lapagyamanak, tanaam-am mo ka. No kasta. Datan? Agyaman na, Ruby. Inarakot nakmatan. Maragsakan ako na eh. Gaputas sinong batan nakmatlaan niya yun. Itay paakit kita ang ta cellphone mo Gerald. Pare, sinong batan ako ni Ruby? Maragsa ka na, parakan ka, Gerald. Gerald? Rebecca? Anya ti aramidam dito eh. Mabalin ka di akasarita ka? May papanitian niya. Gerald, sapay ko mata mapakawanak. Kaya't ko nga agsubli tay ti sigod. Amom, Rebecca. Addan nobya ni Gerald. Kalpasan ti inaramid mo kan kuana. Nagpuskol pay laang ti ropam agpakita kan kuana. Agtal na ka, Carlos. Saan asikat ti kasarsarita? Rebecca. Gerald, amok nga ay ayatan nakpailaang. In break kon ni Noel. Kaya't kung tagsublikan ka. Agawit ka pa lang, Rebecca. Sana dito iti pagsaritaan ta. Awagan kan to. Tay bagak no sa dino. Ken no kaano ti panagkita ta. Mailiw ako na ikan ka, Gerald. Mabaling nga umunag tay ti balayo. Apay nga may ka dito'y balay. Sige. Uray dito'y talaangan paraangan yung agsarita. Amok nga ay ayaten nakaging gaita. Kat aramatum laang ni Ruby. Tapno agselo sak. Saan ka di? Ay ayatak ni Ruby. Di kan aglibak, Gerald. Adda akon. I-break mo day chay Ruby. Noan yaman tinapalabas ta. Napalabas ang dayjay. Adan nobyak. Kat pangaasim ko ma. Tadi na kami guluan. Gerald. Di nakarakupan. Ay ayaten ka unay, Gerald. Pangasim ko ma. Ay sublita ko matisigod. Di nadaal mo ti panagtalak ko kan ka.
Ibatanak. Jakon kayat ti makisinubyan kan ka. Gerald, anya ti kayo tasawan da ito Babe, agpalawagakan ka. Saan ka di pa'y analawag ti amin? Nagsinubyan kayo ka din, iti da ito'y ababae. Saan, babe? Sika ti ay ayatek. Ruby, subliak ti rumbang para kanyak. Rebecca, awanen ti subyampay. Pare Carlos, jaka mo na niya ti rumbang nga ramidak. Nuapay mat ngamin. Anakisinara ka pay laang iti dayji Arabeca. Amon pare, ay ayatek ni Ruby. Ngam idi nakitak manen ni Rebecca. Kasla nagsubli ti panagayat ko kenkwana. Anya, saan ang mabalinti kasta? May salaang kadakwada ti rumbang ayatam. Jak kabalan numapukaw ko ni Ruby, pare. Matlagayam. Anya pay laang ti araramidem. Tinasayaat. Kasaritam ni Ruby. Ipakaawat mo kenkwana ti amin. Iti kasta, saan ang madadaal ti relasyon nyo? Ngam, kasano ni Rebecca? Ay na, pare. Kalpasan ti inaramid na kan ka. Kayat mo pa'y laang ti makisinublihan kan kwa na. Pare. Amom, pare. Saan laang anam na minsan alinoko na ka na Rebecca? Kat sigurado, dumtang to ti panawan, ang makiwin naswas mo't laang kan ka. Intun adda ti mabirukan na asabali. Babe, Agyaman naktarimwar ka matlaangan di tabalaya. Kunak no di kan mauray aramwar. ay ayatan ka. Kat kayat ko apagsaritaan ta, no anyaman ti saan ta nagkinaawatan idirabi. Sika ti ay ayatek, Ruby. Amok adakkel abasol ko. Tanakisinnarakak pailaan kay ni Rebecca nga ex ko. Ikanak pa iti may sagundaway. Ikarik. Urnusan tan ti relasyon ta. Gerald? Anya ti aramidem dito'y Rebecca. Imbagak mat kan ka, Ruby. Subliak ti rumbang para kanyak. Nagpuskol at talaga tarupam. Kalpasan ti inaramid mo ka ni Gerald. Sika tinapuskol ti rupa na. Panagkunam ka di kat ay ayatan na ka ni Gerald. Tapno ibagakkan ka. Aramaten na kalaang tapno agselosak. Kasta mo sigot ti aramid na. Tunggal agsina kami. Sabali itan, Rebecca. Kan pasensya ka na. Dakkel ti panagtalag ko ka ni Gerald anobyo. Kasta ti parakan ka. Ti kunam, sa anak abumalas, ha? Daytoy mo ti parakan ka. Gusto daytan. Rebecca, di mat imbagakan kan nga awanen ti subyampay. Pangaasim ko matasardangan na kamin. Ni Ruby ti ay ayatek, Rebecca. Kat sapay la ko ma, tamakasarak kamot iti lalaki amang ipatagkan ka. Manipod idi, saan kun anakita pay ni Rebecca. Ti maudi langan na damag ko kankwana kat immakarda ije Manila. Ita, natalnan ti panagbiag mi kini Ruby. Kalpasan ti duatawan, nagkalaysa kami. Awan pagbabawyak, ani Ruby ti pinilik. Ta imparik na kanyak ti panangipateg na, asaan apulos nga imparik na ni Rebecca kanyak. Kastan, kitagyaman na. To'y pagayam mo, Gerald. Gerald, pagayam ko, agyaman nak iti daytoy apakasaritaam. Agasawa kayon kini Ruby. Ket sapay la kuma, ta ituloy yo ti pinnategyo iti tunggal maysa. Ket sapay la kuma, tano addanto parikot adumteng, ket agbalin kayo latta anatibker. Agtinulong kayo amang risot para iti pagsayaatan ti binangon nyo a pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan at Gerald. Manipod Baguio City. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay.
Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.